King Syudad Mabalacat, tukluking migit libong benepisyaryo ang tinanggap financial aid lalam ng programang AKAP. Tuklo king migit libong below minimum wage earners, iba't king syudad Mabalacat ting tinanggap tsa 3,000 pesos sa pinansyal na ayuda, lalam ning ayuda sa Kapos ang Kita Programo AKAP, inyang Lunes, September 29. Ing distribution, penimunanin ning Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3, kaya duwangan ing opisina ng Senator Lito Lapid. Penimunanin ning aktibidad din na Mayor Gel Aquino, TIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid at Pampanga Board Member Maynard Lapid. Tinagon mo naman Ketty dina Vice Mayor June Castro at reng miyembro ning konseho. Ang pangkang Mayor Aquino, ing programa patunay mo na ating gobyernong makasadyang mantabe king panahon ng pamangailangan dareng memalen. Ing AKAP, metong yang inisyatiba ng Senator Lapid ang mamie food, medical, funeral at cash assistance para kareng esakloning 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program at aliwa pang regular a programa ning DSWD. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.